Hello ma'am, aise breakfast ama muk semge tawbane bako. Ada aise ngasi di smoothie oina semage. Ma'am si chia seeds chamas ama khakni ko. Aina tingaga thamme. Ado aise hojik se intermittent fasting timing loire. Aduga si aise amul taza ni. Si je sumaina haipirage. To ma'am gi thakpa ngambai sang haipiro. Aigi sine yarani. Ado si leire ko. Aduga smoothie semdoine bako aise. Hijanjare si se dum phajana tension view ka shukai de duga same se ma'am apple se sumba masung je si se khoi diabetes lai ba mina di ani de hen cha ba ya de ko si gi ani je ina sumaina masung macha macha tawra thamme ado ani sima di ai chara roi sidang ha pe duga kai gumba kaino khoi gi diabetes na badi na taba weight loss taw mina de dum mapum sima dum loi hapchan ge so hapchan view ko kitang thum na ba adu duga kaino sumaina aina cinnamon powder ne cinnamon powder je kitang amaga sum hapani Sikitane ma'am aigidi aduga kaino tawningba sise phajana ai kaino tawroni grind tawthorani smoothie semani aduga akoina kaino weight loss tawningba singna oats chaba yabra am hangbire bako oats to chaba yai ado chaba matamda sumain tawbiro koina morning da breakfast abda oats se hapke tarde koina sumaina smoothie gumbo ina semaga thakpiro ko haidi oats to yam ka hena su dum chabiro no sumaina dum chamach ani gumba do dum overnight tingamedana ko nungdang se tingamaga adugi potune adai chia seeds hap kera hap poigera song ya pamba tawbiro hapaga di yam thina phai aduga sumaina dum sangom ne sangom du sugum bamun tol me natraga kaino san sangom sumain dum asumano sijina biu ko natraga skim milk haidi sangom powder gumba do masagi chini yaujabane ba amul gi ke ka do everyday kan leibedo adumaina tawragoina thakpiu oats aning badusu adumaina weight loss ki oiba mina adumaina tawbiro aduga diabetes leiragadi oats to chabiru ranu aduna traga koina apple se hap traga su banana do koina tangkhaim tang sijina biyo hena moli dana ko haidi mapum ama kashu yam charu no chaba budi kashu budi kaide do magi sum calories wang bado adudugi koina yam tuna weight loss tawna ba aduga diabetes leiba mina di amo kaino banana se chabiru ranu glycemic index to khara wange aduna noina semaga thakpiro diabetes laiba migina aduga weight loss tawning ba mina su sumaina tha su yare aduga hena dum apple hapchal su yare natraga banana tangkha ma hapchalaga dumaina hauna semaga tha su yare habdo haijabani ko aduni ma'am oats aba yabra hangak padusu oats to dumaina no sembiro ai semukta takhai rukige sini ma'am loire ai smoothie cinnamon se dum ma'am ama natraga ma da dum hapna hona biyo cinnamon se am phai ko ha batang thake hawa yam ne ma'am ado apple sumaina masung ani dang ni na yam kana haidi kitang nangaga kaino tawbudo adumakti oidre adoi targa su kaino akoina chia seeds da ma kaino haina de mai murum do ga haibudo sumaina takhai gibda dum pull up on minara khangde yam hawe ma'am duna sumaina tawbiro breakfast option je si masu dum yare ko do sum ma'am do ningba ko ai dinner ne ma'am ai ngasi di lunch ke ka do dum video nam hodre ai se pharak tabadagi ai nungdin chaba khotpado morning ge breakfast ki do ma'am ai nga sai semba smoothie do adu do kaino weight loss ki di khoi khara hap ke so hapo thumna ba ko aduga chini gumba di hapuranu aduga diabetes laiba mina aina thaiba khutak do thakpiro aduga diabetes laiba mina di khoi du su sijina birano yam so hawe puk yam thalle ba ko ai do adu mai dum chabiro do ai ge dinner se mamana thangjinga debi ga met pane ga yendem kangsoyam ga aduga sebot se angan ba myam yaure haide chakdum leire duga sigi kanghau se akhabi ga kaino gani soya gani ko ado sini myam kanghau sibudi thandagi na tem yame khoi ma ga chamina doini do myam smain chasalaga dum tumam daida bed time drinks ama thaga dum loisallage aige se do myam ngasigi di sina loisallage hayeng amuk kanaba myam dak chang da kanaba diabetes ta weight loss ta chaba yaba pochak adum hapcharake myam ngasigi di good night